mun sang atanga INP mezo channel share tu te inza in chi bai ule march ni som ninga ni ania tun tumpo zanlama kan ti thinangin Myanmar ram chanchin langsar zual kan ngai thau lenga chumi ma in Russian invasion voin thenga andin muntlang pui hetiang hian han soi thuakila tukin khan Ukraine President Zelensky yan NATO lama aril ruse na tumto lo thu kan soya hei hian Russia le Ukraine palaiti in biak na hi na satakin ati phur zual don ne na lang voin march ni som hian Mediterranean city Antalya Turkey Russia le Ukraine foreign minister ten in biak na an nei theita a he huna hian Sergei Lavrov le a advisor pani chuan Russia an representa Ukraine lamatangin foreign minister Dmytro Kuleba le a official te antela tin Turkish foreign minister Mevlut Cavusoglu chu U-shape table thuin in biak na hi akai royani ni som pangalai anin do nuin inrem na siam tumin official level tumthum anin beta ania tuna Turkey malak na in ministerial level in biak na an nei theita hi mason na lian tak chuni Tun foreign minister te in biak na hian tumber chu Turkish president Erdogan hovin Putin le Zelensky hi in biak na nei tir ania beisaina sang hle NATO member ni bok Turkey hian Russia le Ukraine hi in buk tok te kom ve atuma tun buaina hian Turkey hi diplomacy thiam ber ani hi in dauna hi Ukraine mi pui hian an tur na sa chuni nge yang humanitarian corridor mun ruk khon belan tum thu Zelensky chuna soya mi sing telin an chuak renga in dauna atop thuai lo chuan Russia sipai te tan misal lian mangaka a in tharun om to don lova Ukraine sipai te tan a hup hur om du view don ani Ukraine Defense Ministry chuan voin khan Russia sipai te chu mun tam taka ral do thei turin an omlo ti an soya chan lewangan tar langvek lo na a ni som pangalai mai anin do to chungpo a heti khopa Ukraine lam an la him thei hi chuan Russia sipai te hi an lo ro pui lem lo aniang tukin zing khan Ukraine sipai te chuan Russia sipai te kuta tangin Derakhi le Kharkiv Oblast te an la le to a Russia force te chuan heng khopui te hi hual khum ma se an hlo cham ni in Kharkiv Regional State Administration head Ole Sonegubov chuan soi US chuan Ukraine ne na MiG fighter jet pe ka remti talova Pentagon thopuang tu John Kirby chuan anti-armor le air defense lam kan pezo kang tundin muna an mamo na sang jok ketani ati ani na taka chuan US hen Russia huat zong ti hi lava ral thuam lian Russia ina a er tham han pe group mai hi chu an ngam lo ani ber hi United States le United Kingdom chuan Russian oil an boycott to a European Union point nor na atok na satle voin khan Amazon Sony Japanese company Shiseido German company Hugo Boss te chuan Russia ramasum don na anti top vele tabok Sergei Lavrov chuan Ukraine boyna hian West Ramten ral thuam supply in anin rol thu khlea hei hi a him lova helai bialtan thil thalo taka thlen theiani ati Chernobyl nuclear plant lama power supply khai lakchu Belarus president Lukashenko chuan aram mithiam te siam turatir atum meka Russia bombing Mariupol Children Hospital a fuwa naupang pakhat le puitling pani an thi Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan Russia sipaiten hospital an bei hi a chui chiang mek bokani soitura tama minute tin mai hian chanchin thara om renga han soi kim sen chi poni chuang lova ti hian kan du tok photanga Myanmar lam kan ngai thachun zom le luk don nia March ni kuwa nimin khan Myanmar ram chung mun ranga terrorist council sipai somruk deuh thon thi ni in NUG lam chuan an soi ti DVB chuan a soya heti lai hian khitit media chuan sipai somruk le pani an thi ni in a soi anin thlau lova somruk vel an thi ti ila adik thokhat veu mai ome Sakhain region Kalimiu township huam chunga chetla terrorist council sipai te hi ril ruti phur na dam doi kan ti mai thin methamphetamine emo chutiang deuh chi emo chu an ei thina ti chuan an terrorist na an thok thin ni om taka om thu Kalimiu lam media te chuan an soya
anan soita ka chuan o om ang viau mai Kalimeo Township a hian PDF te le Sipai Council lam hi an la in kap reng ani maya Sipai te hi an PDF chu soilo ral tlan an tlan na kem lama mi te po an va khoi du fo mai ne soi ani a ma se rong taka an chet la ya an ron thei em dan le an that huna chua an that le viu loi si dan han en hian an ma ni ya dik lo enge mo chu a om tlat ni na lang damdoyan chelek lo tum te chuan an ngil nei ve viu thova an mi man tak te po tlan che turin chance an pe thina engtin ma tilovin an big bo thei dan tur kong an dap sak ve phova PDF te ne na anin pa chon tum po in Sipai lamin kap thadu manglova an om tum te a om fo ni nan soya lelama chuan an ril ru adang lam chak em maya tun laya tuma sikula om mek te po hian ral thuam lian kapin mi puyan ri graph fo maya nat miong kholulama ral tlan te tom him na tur refugee ke man siam te po ral thuam lianin an kap le mai thina mi panga in tun hnai khan hliam an tur to nge ti chuan an ma ni ngei ral tlan te omna hmuna kalin nilengin nisa an do tira PDF anom chuan an omna hril tur te in an vova an sual hle ni nan soya Sipai te chet dan in thak danglam zung thin chung chang papakhat chuan hetiang hian khitet media hne na a reporta tun hnaya Sipai local masa te po khan damdoyan chelek ma kha chuan thlama mian wa mu thut te hian kal kiang turin an thril maya in chunga eng ma ti kan tum lo ti in thatakin an tlan tir maya ma se drugs an man nu chuan a thei to lo an mu apiang hi tha an du zel mai ni na lang damdoyan chelek nu chuan mian mu apiang mai hi PDF emo an ma ni beitu tur eng pole mo an ni ringin tha an tum zel mai atia mi then khat Sipai and drugs an manglai lo mu fu te po an omani atibok Sakain region huam chunga chong u salinchi miong te township som ni lai maya mars ni thuma tang khan internet an mang thei talova tuna hian Sakain region huam chunga township som thumin internet an mang thei to lovani an tum berpo an malak dan le an nun ron zia khovel ma an tar lan lo na ni bera nitin mai kho hal te mi tha te sualna ra thak tak soitura om rengani yen ma pin township ate khan march ni sari le ni som inkar khan in dona chuak na sa hle khania terrorist lam chuan ni thum chungin khoruk sari lai mayan hal manani PDF lampon tanan lazel boka hetianga in hala hlo na chitu antum mek lai po hian PDF lampo hian man norve zel boka internet an ti top ta ka wangin online manga sum don na le sum in thon kwal vel dan engkim mai aboi ta noi mai bok Makui region so PDF te chuan ni chungin terrorist council Sipai som panga anda tha ti an soi mars ni sari nia so khopuya tanga kal chuak terrorist council Sipai zale som nga vel chawthu lampana kalte an lo be na nia PDF laman him ti an soi bok Makui region so township lama hian PDF tele terrorist council Sipai te hi at khatelin an in kap ta a PDF lam hian motoremo Sipai ke kalemo lo lambun hi anti dan ani deu bera tun thleng hian an la boi rengani tukindar nga vel khan rengun khopui khayan township a venglal pakhat ka hlumani a khayan township huam chung chu inkalpo theilovin Sipai an strict hle nia soyani Moon State yi khopuya high school number 3 thok ve thin zirtir tu piwin chui anti chu march ni som tukindar sari le chan ve vel khan tu ti hriat lo ten ama chen na ina an kap hlumta nia soyani piwin chu hi CDM lama pakai tum zirtir tu te vau thin tu le anni na engkim chunglama report thin tu anga ngai ani oma hetiang hian anda thavele taphot maya achung te online at om ve hle thomai apasal hi police lo thok to thin nia soini in tun lai hian mun khata an om lo ni in an soi Karen state tantong chi township pa kaso palu khothang ta zoka nimin march ni kuwa chomadar somvel khan Sipain khuwa an lu chila mi pakhat an kap hluma Roman Catholic kausan bungrua telin mihring chen na in thum an hal ni in khomi puiten an soi boka Sipai motor beyani a pathuman thi nge a beitu an hremai big silova hetiang hian rong takin an cheta ni om takani March ni riat khan tantong chi lama Sipai motor an lambuna Sipai pathuman thia
medang pasarin hliam an tur bok karen ni state dimosu township lama tukin daruk le minute som ni le daruk le minute som li le pan in kar khan jet fighterin boman thak le a dongan venga christian biak in le kum upate tana omna an siam te chu an bom chele ta vek mai March ni kuwa nimin khan dimosu township kung ta khoche vela anin kap chiam to a KGZ pola tangin zirtir tu CDM lama pakaya mipui sipaya tangta zolin tun le zirlai meiche pakhat mipui sipaya tang ve tho Elizabeth ite an boral nia soyani a hliam tur pangan omni nan soibok Myanmar boy na ina hong lian tak chu thilman to chak lutuk hi nia sumatlem si thilman to bok si hi ramchung mi puite boy na lian beranita petrol le oil man asan tak em awangin tunlai hian Myanmar ma motor lian bungro phur le mihring phur motor tam tak chu an tlan hlei thei to lo nia soyani oil man to ba ka ram boy awangin passenger an tlem le zel bok si nen sipai le police lamla chuan gate phu achop lo siam belzelin suman lo dil zel boka han tlan zel ngai na om lo khopin highway atlan thin motor lian te pon har satna an tok ta an chol thuap ta hlomani bera driver pakhatina soidan chuan motor soma pani vel ba kan tlan lovang atimaya tuna hian oil man hi liter khata barma chiat sang ni le zathum chhovel ani meka passenger nen anin mil thei tangang lo bungrua po sipai thuni na pong lak ma ne na khai khin chuan thimhlim arsi ang mai awang phar maya han tlan chun zom zel ngai na a om lo ni in transport lama thok thin te chuan an soya hetiang zela om chuan ramchung transport system hi ala chhevekinarin om anti chumi na ngong chu driver te chau nilovin transport manga eizong hotel te dor kai hote chenin har satnan to pha a an thil mana to pha lo thei talova chu chu na leitu mi puilama har sana thlen vele chongin sum nei lo te point man to tak taka thilan lei a tul ta zel thawani ole tun tu matan chon khati zong khani phot mai sela kan chanala to thlenga min thlir saka wangin thlir tu te in za chunga kan lo me